pia candidate Joy Raming Leng aphan Kheroni long kang thum karnia sai kedeng Karitang mujari phangchua chor kungring tipia phan se ka chilangja phan em Richard Tobialong kirap ka chuhang KSA Rongkuli branch pen Chingri Club Kuligaon tum awareness program ke paman pon Karbilong life kilang do anarat panstamini lihin pen kardong pajirglo pini Adap Abirta ton pen arjuponi tha West Karbilong Kheroni Mondal Congress Committee sai hemalong non kiwangji Lok Sabha hut Congress asong pen MP kilik kachepatti dun je phan kachetoi dun Joyraming lenga phan kangthum karnia sai dengpon Labangso melong kachetong dun West Karbilong District Congress Committee WKDCC amephu Singteron kachetong dunalong West Karbianglong Mohila Congress Committee Amepi Kareng Pangchupi WKDCC Secretary Chotra Singteron in charge media tumsitame chetong dunsi poho pen karcho padopon Bangso hu Joyraming lengpen kaningje ponatengke angsong along Congress asong le nangchari lote Article 244A bangke pachun vekpo Bangso alama bangke Rahul Gandhi sitame chechak edlo alang likipu bangke Nipi Indira Gandhi alam jaga bangke papleng ponvek jipusi chiputanglo lapen anparta non BJP ke charia hut hor muhor tar pendanglo gari ajang thuanam kiso mukha sitame adam pajung pon et popusi mingje pon munit tumanduk tupiklo lapen itu political demand anjir din piklo Rahul Gandhi ake hai ta jagalo article 244A implement ko nipi ya commitment ni je papleng ko pusi nam changlo so dang kon so api bangke non wrong rope itu korteng gira tum thai ji pupe normo ji pupe kadwe sibat pen gitu pen uson si idung khang lu nyima jing thuro nyima non wrong asal langdam em lo pulo de adu pupik pik lo tangka paisa ke longa amut thang dawe nongke CMA betul se sab kontraktor kadu ko beda cerai lablo rara tum ka thang ko pulone de lo abi deblo amar raso uthot ke ban thuya phan itum tangko Kheroni ben Mohanteron Karbilong live Kidam tang thereponi phai Chris Yerni anarlo por phai hini malom kalitang mojari phangchopen achor kungring tipi penanso subjuria hithian kidam bomahut men truck padong tikang phirajok ahir ing tangrak pen areng hu sonang koklo la sojo kalitang mojari phangcho bangke apran damnang juilo bangso hut kalitang mojari phangcho achor kungring tipi sitame areng hu keso ahir kang tang parpigajok sekachilangja phan katora nangdo koklo Areng kiso bang phi kungring tipia phan se ka chilangja phan pura em Richard to bisitame Abirta longsi tongsekot pendulamara town chairman Mongol Singh tirang phan pin khat ponsi kirap nang palilu lapenan parta bangso kisung ki phohut ka chirap chitodun do ana tuma phan stame ka chevoi joi mojari phangchua I kasopo Jona Singh phangchu lapen asopi akleng Rublin phangchu pia tumpen ka churo pajirpon kisung ki pho
ke penang anamuni tum nang ratun lo aning ke mi pen he halang tum han same ni churu par pe lo la pusoni tum kisung de ra ho ni tum la puriar chot kalilo ka do ka veni tum phan anang chini tum phan angi penang ani tum phanang rap lo la pe tangka poisa an same penang ani tum phanang rap lo la pe ki chu ku pisi ki chu nai ma an same ni tum phan nang wan pilo la sina soda an same ni tum ani pingu ki su phan same lang tum aning mi pen em ki chu jason an same nang wan pilo lang tum an same an su si churu par pilo lang tum ni pusoni tum kisung de ra ho na ke rap do na ko la rat chari tum phan ke pisi chuning re ke ni tum phan em la ni pinu phan se ga chelanjia phan si ni chuning ri pon lo em alang ni tum aning ke me pen sikai si bag la puson em na chirap dun te pusini lihin pen chuning ri lo athema ni tum ke si ta chilang thek the lo athema nang kiri pi bang si dam ju lo pasi tum ke thang ta em churi thek the lo la sila ka to ka ve ra chari tum han an same em la ni tum ki sung ki pho hu la puna chirap dun te puson si ni lihin pen chuning ri lasi nili pinua phan se ka chilang ja phan kanghon kangjin so pen sikai si hini vet sita nang chirap dun vek thapusi mekri bu propen hamphanga song la pen ki the ki dinga tuma phan ka chuniri padopon phangcho ka chewai kala lo direct kre hini ani ngasam bai for fight truck se alang le Jorhat Medical College ICU or lokansi alang le the langke alo dolo akor pelo to ma phan ning ke le penang charap du na bang phu do jok sing pingi la pasan da itiar pum tame Jorhat pen dak anang le long lo la se la bang so prang ki sung along ka cheto dun same dolo la se la bang so jakong pen ang ka charap ka cheto dun la pen me thang apor akhi che pedam pen Jorhat an ki so ke pondo na korte tum same dolo la se alang to phala churup korte to phan churup pik lo news report Carbing Long Live There ni phaikre trogani Borjan Emisiang Kangarlo Kuligaon Community Hall along KSA Rongkuli branch pen Chingri Club atum Chilang Pet pen Adap por phai kep apor pen awareness program ke paman pon There ni phaikre trogani Borjan Emisiang Kangarlo Kuligaon Community Hall along KSA Rongkuli branch pen Chingri Club atum Chilang Pet pen Adap por phai kep apor pen awareness program ke paman pon Bangsolong Babu Hanse Mepu KSA Rongkuli branch pensi Me Charipon Lapen Kongchun Bang Kathar Soning Ti pensi Aluhi Pachinia Por en Ponlo Sonsi Jai Mega Teng Pen awareness program ki teng pon ke anti drugs education and sports child labor lapen child marriage chaputhak chirok tok ame chethan chimum ponlo Bangso awareness program ame long aluhi sar poman pen abarim em Ram Singh Tokbi chopha pon aluhi pen chitong dun Kiri inti SGB Kuligaon Babu inti Rongasar Kuligaon Anan Kiling Rongasar Sodricho Samson Teron BA LLB Sarthi Tokbi Abarim Bank Manager Christina Bepi Forest Chokamar Baliram inti Beat Officer Lapen Habiti Mungatum Chitong Dunsi RD Doklong Alam Chithan Chimum Ponsi Chirok Togamai Misen Me Pen Pachun Pon Balipathar Pen Projenterang Carbing Long Live Ingdeng Phokep Karbiri Sonim So Rongaji Surinira Inkora Pliamen Pen Kibipon Baha Kachelang Mate Lucky Draw Thereponi Phaikre Troxiani Pedoponsi Abaha Ke Thenaya Bang Phuatum Amen Klang Pontanglo KCS Pen Kipatir Pipon Lucky Draw Mate Baha Kachelang Pini Kipathu Ponalong KCS Maipu Chatra Singh Kro KCS Kongchun Bang Vidya Singh Rong Pipen Chenglok Karbi Lamarjan Chiparjan Bangphu Atumta Chetong Dunsi Bangso Kipathu Kadukave Ara Chedon Sarpen Arona Tang Pensi Pathu Ponlo Bangso Kipathu Along Kecheng Sianong E Viganar Agari Adun Thulake Auto Rickshaw Ketho Manong Elake Electric Scooty Lapen Consolation Prize 5GF1 Cap An Panong Ponlo La Sohut KCS Amai Phua Hin Pen Puthot Phokebra Trokafun Isi Pidunsi Latame Pathu Pon Padolo Hapu Komatsi Kilong Malapen Kilong Tum Chiklo Jona Prangka Chingthum Damje Phanta Bangso Baha Kachelang Ke Pathu Kelang Chari Bangphu Humsing Bepen Klardak Pen Phirang Kya Thengno Nang Pachini Dun Baha Kachelang Mate Lucky Draw Ke Pathu Pon Pini Duponi Karlo Lasi Laso Ke Pathu Ateng Pen Itu Non Dak Komat Masi Kelong Ma Laso A number Abangen Lason Ikhilo First Kelong Abangke
1113. Second abang 2704. Third kelong pon abang 1572. Lapen consolation Cresido Lasong bong pen 2147 5258 5464 2589 5271 6199 5501 1509 5844 6921 lapen 6106 la hello pini dak lucky draw ke patupon result labang ke News Report Carbing Long Live. Pini Adap Abirta ke lapuan si kang ton poniglo kardom.